de bi ofadampam na more ofadampam ne de hene no de no moto na asafo no akoso de no say digital say de minimum any treats man kosko minimum nti ekukon ketekete no otoy no atoye Ghana fo ne yatirim hefo ene yetiefo samre yede adwumade no aba eye kagete Dubai enimu ho na nipa etwa mukoba no ye ne wonu be twetwe nkomo wo ya fra no greater one Kawadjene on streets. Greater one Kawadjene on streets. Samre ya kan yadwene ewa ha. Na yadwene ya kan nyina ne say 2024 election aka 3 weeks ni ya to aba. 3 weeks no say na Ghana fozi ho no. Enti ya ni enuan mu di nkomo. Menya minua bi wa ha maye musa no na ye ohunu sane abato ni minua me mo ha ja meje oso apom te say nyankopon adom ye da wase ye da nyame asenso 2024 aka na hoto miensa abato no kan wadwene me di Solomon me ka say free PZ tontaro PZ pa Thomas animo ho ban dia ka 3 weeks ampa na ye hwe ne esi kona the MPP ni ndisi tu ensania na ndisi ya de bebre cha MPP kire say ba o mi oba e do fa petrol 14 cedis and 70 cedis and o toss man first na 24 cedis and man 100 cedis ti ahwa da mamuo na enye free SHS because free SHS dey akwa ni wie free SHS dey eboa na mbomo no say obi ka say free SHS nti okugya to ba ba omi a na chese onim de wo ye san say free SHS na obatan no the 50 million ba kuro to ba to akura na ho ne ma e car obatan be bo na change school fees but we da hwe no akura no the whole term akura no be ko school yes we be the yellow red kire say obi betimi akọ 2 months na akọ tena school na be fia be 3 months obi sana na osimi wo yellow obi sana osimi green obi sana eni tie de se da me gina me toni o man se na sefa ebru 20 cedis 1 sefa $17 cedis $1 awa blo be fa no 4 cedis $1 2016 di ba o mi ade one kufu ado mu mienu ye hia wo mo e wo man mu biem di se mate se so okumase a Ashanti region for 15 days obaye campaign and this enye song wo ni ha MPP strong ho to ba o mi aha no mpa ma ha MPP for beto ama no tie die ntino be 2 weeks no be di wa na die no be che to onya rema santeman ubisa so se Kumasi International Airport mahama ana ma Kumasi yet light play 2 anajo awo mahama emreso mahama obeti to 2012 to 2016 4 years pe nso ye Dubai wa yachi kufa Dubai Central Market na anwe ne sinso na 8 years obeja ho akọ onwie ska konye kwanti omuka etienne se kufa do say what the future aba kufa the insurance free ukwa ebe operation 50 million enu mpo 208 atutia no se MY obesi Kumasi Asia hospital G ha say emergency obi yare a kwaya na ahwe no enu mpo atutia no enya ba omia ne ono so ye metia dava ne de kala kwahwe amenemu no ono bepeja ye de asi ho o promise bebre na yi bet aba bola bet aba taxes bebre so still kweketi ahwe fi kwadum kwahwe bigina otumfo state o kwahwe ase abodamfo age ase ma kwahwe fi egua enso fi Ashanti Kingdom Ashanti region a eye city of Ghana eti se abato we de 15 days na Canada yes Ghana for enye free SHS nti because obawie na wa betina fiasa abagina wi so say dem gina city so de ene emfa so wa ankokora nke yonko sua adwuma 3 years obaya master enya apprentice agune na ase yempa obi obeboa yen beboa memburu no besisi dan we ya kwan amayen sebe ya yan chirima me ma wo miensa me wo yere me wo ma wo fie me dwena me ma ho ka me gina wi awe mu me buru mfie aduanan me nya kwala me mafam mato aba from 92 96 dubu ahemba 2000 kufuo ba 2004 odiswa to atamels jewe ene kufuo ada be no amamwo we de enye MPP amamwo we de yenso so yemo omonko na yema ndisi meto aso ndisi ba no so nya 8 years ne so a mo no so akọ na 4 years be mo no so akọ na mom Ghana nya omumienu dia na mom de oya ade ne de de tunsani a MPP omma ndisi ba bia minua me mo hamba greater one miro amenso me joso na pom te say na nkopado ngofo keka
se de do aka na otwe me ensape ne ye to aba ka wadwene de na wo ka ayo menso de no ka ne se amamu na se de e kono se ye de toto Dr. Bawumia Oma ban woni na Akufo-Addo aban a omubu ni sese a na ehwe Domahama ebra oba ye de oba be ye ya na kire se abano ye se ye de toma Dr. Mamudu Bawumia ha evise se yetie ne nsema a wo ye de o kana emu odu ena Domahama nso se de toto ho na etie nsema a wo kana ento asumu evise me handan so hu se de o ka se oba nguko ngete ye baba be ye no ba bia me handan no efiewura no kra won ti ase se me mo nguko buo emfansi ho enkonkon ye nguko ye de e ho no on ti ase sa se hwa na do dankwa one Dr. Mamudu Bawumia omba o maka se free education o de beba o de aba ama afiwe kra no school na mo kono ne ma ne bebre wo ho a ya tete so ama aban no afa emu ka ne bebrebe eti se yempe we a ede na ese epe enti na ese ye de ye to omo so na omo ye de ye ko omo anim na nkukọ nkete de minya ba bi enye nkukọ edu de uvuza digital na ababoa da nkukọ nkete ababoa e pa ama ye mabunu no kran so no ya sanya adwuma ye de aye eti anu mom no de ababoa e pa MPP abai ba so emfe nwatwene no ede pa na wanya firim oh media manya enema bebre na ye de ya firim ebi ni se minu aketo odimachi mma mi krawu ajayen e wo honum sebe on di free education ye de ba enema bi wo ha first ye ma ye no na ye nuama omo ye de ekobi no ototo niama na ebo no ye de eden ba omo di free education ni ba ye ni ndira ama niama no so ate eti manya mfaso bebrebe afri so sambe mi de mi gidi se yento omo so sambe ya da so kejete Dubai enimu ha ye nuan mo kasa ebisi NDC ebisi MPP minuam ni di nkomo wo se sabe ne wafaase ni nuan mo kra no won manya free SHS ni biako enti ayade a abu anti se oman no yesa de amamu no ma eye MPP a nyuma pana aka ni nyina won mo ba beto so pacho sa na wo ka che oman ka pacho sa na meka eti mesram minuanom ene asanteman eni wiase ma fa na nyina de wo Ghana mesram so obi amomoden na eduru 7 December no a omomoden se obekwa akoto aba no ama Dr. Mamudu Bawumia ena mesande adesrade biem esre minuanom eziefo se me nda kwanhwani okay aha ye ya so ya kono ya ka kire se eboto ofo clock pe ya pon yen ye nkonkoto aba no eti obi a wo ho kwan se okokoto aba no nti esre se eziefo titu aba no momomode na mo nkonkoto ye ntulu bum ema Dr. Mamudu Bawumia na o meto so man yo samre akwanhwefo eziefo na bi no abeta bontre se yase monto aba na ye memende mo nkoto aba ye na wa kirem wo se asofo no ne asore mpanimfo se dumienu pepepe no mapon aba no zo ye no num ana ebe wie endu pon dumienu a wokọ no mienu kra na wo betimi ato waba ye da se minua pa MPP eya mebe ko eco school inanu ye metutom nema nyina wie be ko du school mi eno asem dia kra no eja ya mesaba ye enti mi dem su se Bawumia de ne ama para ho no ebe boa ya che because of free education thing I say Bawumia ba ebe boa oh me hwe nema Bawumia de na do ne Bawumia ye ne de me su se Bawumia ba mama ebe boa ye na say mama so se wo be boa Ghana wo de nkokọ oba obi anya nkokọ nketenkete bi wo ye ya wo benye sika wo de beto enuoma ne ade oh nana wa kanokure da be ni ko yan nkokọ nketenkete nkokọ nketenkete na akobobo ebuo ya mame na baby a wo tie say wo benya baby oh na wa kanokure wa de wo kakura wo de wa tibi hu da be na ye Ghana dure da fe ni ko yan nkokọ nketenkete na da be no manyini ni nya biawe sawati de maintenance da be na ene u bibi wo baby ka ankane no ansa na obi odi sika kra be ma obi no na wa bre ansa na odi sika be ma obi kra no na wa bre na so ne
nanado ne baumia nema pa ma yenti ubi bi wo ba bia seconds na the scammer no seconds 7 digital ne nkokwa nketwa nana ntika wa ka betwu so de mi no minim na metwu so nkokwa nketwa ene digital kan kure wa kura wudu wunim de obetwu mi na minim du wutwu so mi ntu so nkokwa nketwa de 7 ombeche omunyini ne beche o sa omunyini beche Sorry, Master. Digital, so unim ideas, I don't think. Oh, I know they are simple, baby. I know they are simple. They will send this camera opinion. Did Master Jai. I was for your Kajatia, Yane and Domo Chonkomo. Yanu was say one day and go one get to idea. Obecha etino. So say your Kajatia, digital, and go one get to her. And the Eddie Hong Kong way. And go get and digitalization. Na me koya way. Na so baby I tell be buoka. The Ghana junior penny ma papaya. Me high me die. Timi dem na me koya nko get no. So what dem me jana say. Bamia de yen tuma no. Yen tuma bamia na ne ma papa wo no. Anya bi ni yo mahama wo. So what dem. Me does it be. Wo reata me amini. Wa hwefo a mo hwe me chiachi mo nyina. Na me kire se 24-hour economy no. Omunim de ewom do mama no wo se wo ba se wo ye bu a obema nkukọ no wo ye dan wo ye wo mo na wo ye wo mo no munyine no wo to nkukọ ni bi ahoche ba no to nkosia no ye nwema de aye politics ana nkukọ nketenkete hwe ene ube timi ahwe se obi wi akukọ mo no kura no emfie mienu kura boro de bia ofada mpamu na mo we ofada mpamu ne de hene no de no mo to na asafo no akoso de no enti wo se yen kokọ ne ton kosia ne wakum bi awe a wo boa de bia mo wadwuma koso efi a utima asase da ho se kwa bobu ogu ho aban so be mo kokọ no wa ye wo mo nkokọ nkete na mo de yese de eno bebu ama na wini aba no what you say di nkokọ nkete no ayacha digital na ba omi aso de ba ye mame me sa na yi no se digital se de minim any treats man kosko minim nti ekokọ nkete no toy no atoye Ghana fo ne yatirim endu de wani je nkokọ nkete ayame line media mesi ebuo no kura mashase abobo efiewura ba prama wo kwa ye nkokọ ai efiewura no ne be kasa se wo wi a wono no die wom wo de be ma no aha emperifon se didi jawe ya nimbu na nenam nti efiewura ma ye afie du maton minya 2000 won so jiwe on kasa asase ne da ho kwa so what ya se wo ye ni ya wo de ya eti masida mo ana de se twatuo Dubai ye si we yewura John Dramond se John Mahama what in fear na see ye na do would 8 years ye dey na si kwan se untimi mbie na se ya santifo no mu ye mo se ye de aponche ba mo beto ama ye aponche so nya mpuntundwuma ti masira mo a Ghana fo hwe ma ye ti Dubai wo hwe mo kala ene wo mo ti awie wo mo mani manwo nyina asa wo mani manwo nyina asa wo hwe ma na ti Dubai inside na wo pie be hwe mo ti abonte no wo hwe bi kala e ma no asa wo mo wa chide omo kala namba omo tie wiem so omo nima nwa nyina asa omo nso na pe MPP no so ati ase eno kura ne yempe mintimo say aburo na be yi anasede o nipa namba yi se bantama wakofa nyuntofo stars 4 ese bank obepo ya cho se yesremo edwe ye ntime wie na Muntu mame na meba beye wade nyuntofo 4 stars ene ebe huri ana yesa nyame ashila ya sa shiwo suwati asia eti mesramo muntu abane majo mama de waye bidani enimo no ajem yebetwa na benzu ni nkomo mfa na otwe miensa aka ni ekoto aba 2024 election eduru so awie ahoboa be na Ghana fo aye ene nie na wonu pese esie mini aba memo wa haba greater one team. Yeah, eja. Come to say. Yes, adum. Me pacha pi kawadwen. Me pacha ma dwen kire ne say abato anya ntokwa. Enye kasa bebre. Obi e kwakire na adwen. Eti yeduru ho a 7 December obi a nkwakire na adwen ne opese obedi man no so no. Onkwakire na adwen. Na ka me dia ka mesre say Yantua Baomiane Nanado, Enuma Panoso. Editor say, Aboa mi bebre, Sukui, me mammy and sa,
ana nya bi koi free education obakunani kameye den nanso so Dr. Baumia ne Nanadu nti me ma me ensa nyina tumi akọ free education ibi ama ese kura ma wie ba akokora de o nursing eti mesre nkwala na aka wachire no mama ye mom nto aso na mo nso nya de enya free education ibi nya de enko no mo nya free education ibi nko na mmoa anya sa de awofo ye ntumi first mbaba akọ asanteman mitue fees Santo Tony me carry boy no 2018 no wie eti free ni de me de aboa me papa kuma se girl say me ma mielu na awie wo free no mo acheba Greater One TV mejeme so na pom te say na me adom na we fine guy pa me da say na me chira pa Samuel 2024 election is just around the corner 22 days ahead can what join me chia etiefo de Ghana me nyina Greater One for nyina TV bedamasine asembusa mama busa me nano pay chewadwe dumedie die ye hwe about to kakra duru so a wo hwe ahyase no ene wie a number 1 to the other to na omu nyina esafata se omu gina die but uhwe mpa ye wonimdifo a se ona eba be ye Ghana president abeboye number 1 number 1 if you say wo hwe oma ewo so nyina na obi aba anaba we be ye no wantimi anye anaba we we want to aso anye ne sa ne de policy bay ana eboa me na aboa wo ye hwe omu nyina so campaign no mo ye no omu nyina so bie no a wo time ka policy apart from number 1 MPP policy na wono de ba ne de wo hwe ne policy no de ba na che se eye ade a ebe boa ya sa boa ye chirima ne eye best obi antoma number 1 Dr. Mahmoud Baumia because ni nema na odi agu kwan mu no woni akufado obey vice ma akufado no ene mo de gu kwan mu omunye bi kura no hwe kwan akese omayiyi kama ene first paro na mikutia bi ana mekoto I can say lighter me could lie me kosa lie ene me ma me phone so a me to light e wo me phone so mikutia bia me fa me phone a mobile money ni metua na de esaye ndi gisem kra na esaye me anwawa kra se me sa to abama number 1 Dr. Mahmoud Baumia ne say ukovat mistoi Tom Key Enterprise no ma yedi mitua tax mitua VAT boso me sopa na kovat officer boss enye izo like se obekuma ko be 7 o medu ha na butu esu ne Dr. Mahmoud Baumia daroma me tena me shop ha me fa me phone ha me tua no online nko ba bia enti se yes ye po bia obetime diga na nim ama Ghana asesa Dr. Mahmoud Baumia number 1 na me admo the 7th December o to aba ma de owo nimdia o ka asema ebeboa me na aboa wo so enye de obi aye ana wo ka ho asem obi a ni hwe ema de obi be ma Dr. Mahmoud Baumia asem no Samuel yenuan eguso kire nsemu kansam a wo kire mu se number 1 wono de se wo hwe Ghana mamu nyina first no okotua ne tax na okodila enne digitalization the digital mind what in office ya what in shop ya no otua papa online na ya the receipt asende no enti wono de enka wonya Dr. Mahmoud Baumia enka wope finally asembe na woka che Ghana fo abato asundwe nsembe na opesa woka sene asundwe beba ni obenya bia no enya asundwe asema betimi aka kakra ne se na me aduma 7 December no Ghana ebeto abato se woto abawia na wakofie na wakoda bonu nsia na wako police station na wakotie abano de ekoye enye entokwa sisi se entokwa no eba mimi nya bebe nyina wo so nya bebe nyina tokoto aba ba emum no mumma ye nyina ye mwa na ye nto aba na Dr. Mahmoud Baumia oro ne Ghana mampani a obetime gina Ghana nim e de Ghana konkurudie ebo hye ne so nya me be ya ba mo ya ho nsenkyere ne ye ntira me ka ne se to mama ya ba ye hu wo mo ye ye hu ne se kofo ba ya no what the health insurance buy omo buy omo ya the capitation omo buy ya the capitation the to so mienu omo buy ya no buy any capitation
say free education nso omo ye demonstration say eye 419 there amaso nana do aya say me ma bienu ba kwa wie nursing training ba ko so cover so level 200 nyame na aye anya nana do anke ye den to mama dia was 7 previous aye your short memory ye ni short memory o ye ni short memory yan to aba no man obi a ogro me ogro manim kofam me ogro manim kofam me ogro nkosoro what you say sa wo twina ba hu dia ko because me hu say MPP aba na de o maboa ye papa health insurance o mo na de ba ye captaincy o mo ba ye na ndisi gwa ba ni captaincy e da hu de wa me bisaw captaincy ni boa ye captaincy na boa ye amoa ye ani tibo aba na ye to de ye to ma ba wo be fa ba ni totally o mo ko so ba fo mo be fa ye bomba ye papa so ye den e de ama no nyame nka ba wo me ho no ma no ho ba na minim se o soro kasa ama hiafo wakasa ma sikafo sanya MPP fo ba ya omkasa ma hiafo ne sikafo no sanzo na ba umia be sa ba no abekasa ma de ma yeden opon yade ni nyina achi yede nyame aye wonu ka kira ya se senka wonu aye ne de se ama ne penso se yade na ama ne penso obi u kasa asen we kira no abekasa obebe president yede ya ba ne penso anka de ne be ntimi ntirem ko ntimi nyina no ye dim je ka ya chiro ye nim bia radical na we ba de no ko suru ba fankro nya ba no okay jahania no nim ko makaka bi samre ya ne Greater One TV for ya ba kro ma ye ni ye nuanom penifo edin ko mo papa wo kirensemu wo so wono de ba wo mia no nsamiensa no wo ka se kwambia so obeba live minua ba ko e wa ha shop no kra no Tom K Enterprise wo bibia bi wa ha ye ne no ebedin komo Tom K Junior na pom te say Amiadum na wo ye pa Amiadum na so kan wadwene ye wo program bi a Greater One TV ya to this kan wadwene kire say omai mu nyina no no ma ezisie ne wo hunu se ne ebeto abai kan wadwene kire adofo me so kakra me kan say abato aye beto idie se omo contest ni nyina no they are capable but say wo hwema MPP for no omo policies pa okay enti no me de me kamese obi ase kokoto aba ontoma your friend said Dr. Mahmood Bawumia because me am gina say me MPP nyi bibia ma me at least me ma 4 na I enjoy free education me ma 4 the first one to say or nyampa nesia no we university the otosumienu ono so babe obeko level 100 ena mienu so baku was ena oba no so your friend say Stanley Way enti say wo hwe parties ni na me free say you see the offer do apa na ye dey ye to ane so because the other parties no especially NDC say the omo kan no ye nim di omo ba be free education so omo betwam so omo ntwam but the ono the policy ni ba ye ne de ono na de the policy ba ya wa ya odi ko wi ntimi de me madwene mu de enke koto aba na yentuma Dr. Mahmood Bawumia and apart from that no kwa no ono kwa so policy sa ode ba no be free say ma ne kwan mo no beto aso a ode Ghana beko nkunimdiem madwene no ya zipi yenu anguso a wono so kire na adwene wo ka na adwene wo se ono so yema Dr. Mahmood Bawumia ekwan MPP na ometo adwumade ne so sanse wonmo de no mapa mebre na agu akwemu enti wo beto aso a ebeboa than the other parties no waya ade pi ka encourage sem kakra ene asumdue nsem e kire wo ma Ghana for say 22 days less than 3 weeks o aka be 3 weeks ni ekoto aba no eni na otumi ensa ka asundwensem a meka edi a che Ghana for ne se aba na ye kwa akoto no eye che wadwene oto aba ni wi a okofie ebo no num na ye be kan a o pese oba na obetie aba bia oto aba na wa be gina wo o pese oba so a se de menu aketo ne kan no wa tsan wale so no wati because empanifo no de
asem si a omukra omayi omukra omu protocol ayi BBC ya pabam no mko na aka me ne wa tiase a ni hwe ne ni passport no timi de ka mesre menu am se obi kuba eba na obedada o se jisika na kofa ballot paper ballot box na fa dwane a ka chen so no nika ma ne ba enkofa ballot box no ntini ba ne kofa na se wi ensi a na wo so ayedo akofa bi emientie empanifo no emientie omo ono obe yusu wie na so nyatumi a constituency na wo no kra no onsi okra biem no obehwe de ekoso wo mo constituency ho eti abofo ka bibi wo mo say to the wise is enough na futu amede be ma especially embabunu no mema obi mema o 50 Ghana ana 100 Ghana ana say kona peja ballot box say Ghana ye crossroad o yes o ba be peja ballot box a ba bia o be ko bia o wadun so o be peja ballot box bia no ka hu say o life e betimi akun na panimu no no this come out say na ko peja ballot box no de one ne ire ne maye dey etifie etimi mafutu amede ma embabu na say ema obia eni ni lemu utu abawi a wakufie edu tama ye count na office obeba wa fine office on ba wa tra ofie na tie no wale so afutu kakra me wo embabu na no misra ejuma mtu say boko okay nunu aba 2024 aka na otwe mienza ye kwato aba ka wadwene yo meshumadwe nchensa abato ne de enipa oba beboa ye ba omia ba ko pe number 1 ide mi minimo bia de minima de ba omia adenti na wono kwa na wonim no de na nado ye no na oba beto aso nti de minima de ba omia na nado waboa ye ese a me no ti a me no kasai me ba ekwa free education free me de me ba kwa na ni week ti na nado amema enkenye ma yesai me ma we ka ho amienu na menya no wom ti amienu na aka no so no me bom pa yese na nado de ba omia beto aso na mienu na aka no so no omso be kwa free education free nti ba omia de wa amade a ebe ha papa na so ba omia de number 1 obeba ndi so obi a wonya free education ni bi wonwo da wonya free education ni bi no sa na wo so be ka che ne se wono so be ka che se free education no wonya ebie ndi wono so emwa no sa na wo ka no de wonya ebie no owo nua swati aso ye be ma owo faase ayi ba ye na de ko hospital no obu a oye ne de kwa no wa fa ankoda ba ye bo na na bi oye dai owo fie enti se wunua wonwo ne se wudi ba na se wanya mfaso a ebeboa wunua eba nti obi anya so mfaso why ti ye ma ye nyina ye da ye nua ba CP Greater One TV ne ye da so ewo kurom no wa kire na adwene wase won de number 1 eho na o person say wanya free education won ma aka de onim obi a mesu de minima ye number 1 enwa number 1 enwa na minim obi a said the menu abani kaeno me mouth 3 last one ina me didn't call last week any ebiana ankawa mema nkaka me biko anga mintimi enso ne na do ada roma me bana so ko SS uma akwa SS free me enu awie ba ko so ko entimile aboa me na se NDC wose oba obeba be ye ni yo na ze se de enye ona se wabako senga omu de foforo kra na ba ya nka bi ebeboa na de waba be ye ko na ye san de ne bande ye de hu no ye nyamfaso awuzafo yeguso ane adwadifo ane wonmo be didwa edi nkomo minu abai won ne ho ofe wawo be enan mienu ewo awie o free ba ko so asa awuram ba ko ketu anonzo no enche ononzo beko ni nya ye free enti wo se wotoa so a free no ebeboa ne mo abato no de me hu ne se ba omi abefa one touch ya nko second run ya nya hwe one touch ba omi abefa enti obi a wo to atoma number 1 efi se ya ka se ye tua school fees ni asa atone ma nka ba atan ye ho be kire ye pa na school fees free na wo ba ko school akosua ade ama na se wo to aba adenti na wo so akotoma de wo be sa tua school fees ama ho akiro enti ye number 1 medam ase wo kasa kire Ghana wiase nyina obi ahwe wo ba bia enti no wo ka asundwe nsam sabato no after 7 December no enya asundwe ye yire ne ye manu ye maame ye nananom
obia ehonto no na entokwa ne kikiri bia no etuntwa meda asese wa ma me saa akwanya no dia meka ne say 7 December dru honom na sa wokoto waba lutu wie ya amenu akotena fie na relax ebono nsi a wo akotie de onwini ye we ntokwa nim ye nyina Ghana baako obi mfiri baabi a na eba asumdwe ate Ghana no ye stress ye ma sa asumdwe na entena ho ma Ghana medamas ya meka fa ho ne se Ghana obi a chew empanifo ne munkwala mrantie emabawa mepe obi a chew we mentime ho ase enya ntokwa se obi wa party B no obi wa party A enya ntokwa unua no no nkyerɛ sɛ bia kɔne ne nko ana sɛ wo enti usu wa party B nti kɔne ne nko ye nyina ya nuanom eti ye nyina fo odo ani asomdue ento aba ne bɔkɔ ne enim sɛ Nyankopɔn ɔno na wosi hene ebiri ne duru so a Onyankopɔn de ɔde ye pɛ yakode yakoma pɛ ɔno ade no bɛma yɛn eti nya mi nti wo ho ase me mpre we me nyese kwako koya se ko fa ba kyese kwatama amadu tugu enye nti obia ye nyina ye nya ba yakon na ye fa odo ento aba no wasomdwem na bibia nkɔbɔkɔ ne enim sɛ Onyankopɔn adomura ɔno akasa bɛyi de ye pɛ ama yɛn me pamenu anom kyɛw enye ntokwasɛm ye nyina ye mogya baako we nya ɛyɛ asomdwe we ne benya ɛyɛ asomdwe ne nyina ne sɛ ye modern bɔ ayɛ de bɛbrɛ ye ho ayɛ adwuma de ahwɛ ye ma ɛne ye maamenom eti nsɛsɛ bia kasa wo party anwi ne nti wo kɔkontɔkwa ye srɛ obi bia ye pɔmkyɛw ye ma bato ye nya asomdwe de obenya bia ye Ghana ye nyina ye dia ye gitum ye hwɛ Nyankopɔn kwan sɛ bibia nso bɛyɛ asomdwe na ye de aseda ma no oh aka na atwemiensa na abato na duru ho na me de me hwea ne se abato na ye beto no asumdue beba enti obia bra abato aba wie no e se uhu se obetimi aye kam na bibi ekoso bia na wanya abotere e wo ho e se Ghana e asumdue man ye mpe basa ye mpe se Ghana e be ye basa enti obia nya abotere no koto aba na so hwe na uni wa akoma nya na untimi nyina ho hwe de kwapa kofi na kwatena se eno betimi di asumdue aba afi wo hwe enipa na obebo wo na wakoto aba na wo de ama no koto aba ma na afi na akwatena fie na wo hwe de koso enti eno nje se se abato no hwe obi a se wo ye basa ewo abato na se e basa emwa ema Ghana e kame emamu no enko nanim enti me de kakra me pese me dazi pi wakasa pa waya de na hwan na ofi se oman Ghana wo ka ho bi ye de ne ba se o mebu oman na nipa dum yensa no hwan na beboa oh me de kan ne de na me no me prefer Nanado ba this time I wo me de Nanado de me prefer ne biom Nanado de won ka ho biom se wafi se no bo mi an se no amamu no akoye ese Nanado na o so tisi se na bo mi aba bo mi an omre na obetuma control no ama de oni me bi wonti o pese o ye se so no so na agina for MPP enti me de me pese co position MPP no co position ama mama ba na ye die party no back if say no Nanado party no akoye woni na busuan dia enti ye hia se o mko back na mama you say Mahama ba NDC ba ebeboa ama oman mu adwo yes oman mu bejo pa if say ye hwe eniema mama kwa ho no oye na a first no ye bonus wo say wonya no nyina china na ye retutu na Nanado mama we hu na ye hu say difference wum say mama ba abeboa ye da se about one day amakroma ye yipa na abaye de mjidi say emu bayere two parties na MPP ne NDC ebayere do betumi awini aba we pa de na ese enyame cause aba we de we amafo ne ese bi abre MPP we so se NDC aba we de fara ifa se bayere ndi uji di say aba we pa no for our point of view no why na ofi say onya ebeboa Ghana to me no me MPP buy no free education no me nya so mfa so bi okay but uhwe mu pa Ghana do so your problem nya free education me a youth what 23 years okay se be ka no kure pa
free education na fam be na babuwa e fam be am man ni mo aye de eye mum but am man ni mo aye de 2025 economy ke party wet me lead here pa dia to me no there eka asum say MPP say NDC say near 12 fees but Mahama town to me here Juma na me student but bet me do weekends no let's call me bottom but na do mobile free education me here Juma pa bet me do weekends scale bottom no 1.5 but me here Juma scanning ma so again get there aba ku bia onya no adi ha get there untimi I think that's wrong go anante the ba ku bia so say now there ha timi there Mahama ba mu no mu disca no ba mu jabi go system nim ama bi ba boys bottom timi na ka Mahama sa ba nkokon ketenkete no na kia ye bi na ka ne ababu ai nti sa Mahama ba nkokon ketenkete ba bu e MPP before pa me papa to say me ka sa semu ya so ma me sifie bet e ka no kura na ho NDC ba ababu ai oh ya me ka ni say yera John Mahama sa ba ababu ai pa isa say oba mi hu hwe kura no waye keti amaye waye take overhead amaye nti oba ababu ai pa ndu de NDC ba ababu ai pa ade pa wa samram no kasai we adwuma na wonya adwuma me adwuma ndu hwe san ye sitie na NDC ba woni baje ho nti NDC mra me pa to NDC mra abane de Dr. Bawumiafa ko hwani mom de egu akwam pa free education ejanka bebitimi kobi etimi twa etimi to nursing training so ebi so etimi schools o mesisie emom say economy but the whole world the economy be bia say in America ukra $100 kra untimi fam to hwe ana me so de me prefer say President Mahama or na $1 for cities as went be anya de bia be bo man nyina aso no na ekufu ado bai wo hu say enyanka awisia omo ni bia kra ne bi ni ngoma aso bi esika woni enti no ma me emfa ne nko school bus papa we bae no bia obi se aso ne oye degree wo UK ensi Ghana is here on my area because of COVID ne buy enti baby I enti me prefer say Dr. Bawumia na onu aso ne Nyankopon emna because Bible class was so bia woni bie ohu onyanka ewisia mobo no onu na mafa adwuma pa enti de obeye bia so ebeye enti me mo arehwem say Dr. Bawumia enu say yantu aba no yem bubo no na wa father number 1 obi enu obetima sesa ne destiny eni mra na aso Nyankopon na ehira no enti onu aso na ebeto ama no ankoko ketwa ani digitalization ankoko ketwa de kaka me raba me mako school me kwaya portrait akobom nkuko bo ketwa de nkuko be aten agumagum e de obla na me de bebo but me re school nam tibu ko training college me tra de me ye nurse a metimi ahwe obi and the best and nkuko ketwa e say digitalization no an e say area nyina obi a move san nkuko ketwa ne yi nyina emuamu ya na twam ene ho na be sa de Dr. Bawumia onu aso ne beto ama no you feel say Dr. Bawumia ba obabua Ghana papa enima be ko form ene Nigeria mu nyina Ghana kraye Togo be bia ye de Ghana COVID mu pass ne nkura ko free education Dr. former President Mahama usmare nam na ka dompe no na mpe na mekata wo na o sa bere ensi onu de ofuna sem kra nkoye mpe no